O Joe follow fa talo fa tu sa boy la fa ba wona ni vanga o la via fi da ua sa va valia tu vai o wa nei valu biru tu te dei tu la li mai le tu fa wa la Bluwave TV. Ya e se foi o le tatou por Colombia o le tautai ya e male manuia faiva matiute e ga te ile o la vasinga o fega ia masi o tatou wan tu do po fela foi ya le atu pele po fe foi ia le mata fanua ma le si o le fanua ia o fe foi atu mon ma vanu loto o nga sami te tele ia o le fonga ele o lo e mafuta ma ia ile dei vai nga foi o le fiafi o te o follow fa fa talo fa tu ia mo ufa fero ia tu ile suafa manu malo le suafa pa ia lo tatou wali fa olo Yesu Keriso ile dei aso mantango fie le o tatou tu tau mesina ai tepa i mantango fie o tatou tango i ula o tatou tepa i ula o tau soa i ula o futi mo ula le lofa lo tatou matai sili le langi sau le va na tiu tau mai le va na tau a o le ai ma maulango le va na fa wa fo lau e le foi si ngoa e o mai le manuia e o mai le oli o le fia e o ina lo fia tatou le tele lava fo yo fa fitauli ia o matangi vale o le soifuanga ai mai se foi o tofo tofonga ai ata to pipi ia ile tua e malutia matapu a oina foi le soifua maloloina ia ilona lofa malona ngalelei o folofa mo fa talo fatu sa mo ila fa fo ba le divanga o le fiafi le tatou por kalambi foi o le tautai ia ma le bia fai valo tatou tro o te fia fa talo fa mo folo fatu ia te o tou e le nei vaenga o le a fiafi ia a muri fo se taimi tatou o lungo le proklame se ia fa iloa ma fa malo atu ia ma fa iloa po fele ke ka fa ma ia ia po fo ile atu no o pito no le te mafuta ma ia o te fia lava e tautua mo o e Samoa le atu pele le loto ma le nganga ia pa ia mamalu o Samoa ia e tau te sila fia wo ma pele ngol tatou por kalame o tele e ngata a mea o le ute nau fai ngā mea ioe o lo utau mawhai sula leanga le lei e me se fo i o tau langi mo o tau malu a papa pa ia mamalu o Samoa le atunu tofi peitai ia e tua i le to'o ia e tepa fo i le atata i le taimi ia wa fo i a fao mo fo i lang o Samoa le e vivi ai au talanga ta pe o ia se fa matalanga pele o ia e tu maulava o e Samoa o le pale o oe o le ula o oe o le titi o oe o le asoa ioe i ainga mo lantou tama mo lantou ainga ia o ainga o tupu o ainga o e o ainga o papa o ainga fo ina tawhai wha aia ainga nei le iti ale malamba i le surungi o le tala le lei i tai au fau ia o tātou sapi ai nei e tausi pui e le utanga fitalai ma le launga o to o Samoa na tū tawhaitia ma tū tawhaitoa a wapule ma tū mua o i tu au ma lantou wa ainga i le tai ma le wa au foroti au te fia wha maloma u wha talo fa fo i le tātou motu o fia fianga o le tātou uso tu tuila ma le motu sai manua ia po le motu fo i o salaia ai mai se o le motu o le tui manua ia pa ia la vai a wasua ma le vai fanua fo i mai tulangi sa ole masale au mua ma le launiu na sailua tabara manua tele ia e fa pe fo i au va o to ia ma upu ia te oe le manua tele o folo fa ma u fa talo fa tu le dei vanga o le afiafi feo yo le tala le lei ia e le ma fai o no matou fa angaloina lo tou fo i pito la au o le tou pito la au fo mai na malele le malietoa Samoa o tama ia tou te whaafengai o tama apo kataia o tama sa o tama pa ia o ngā ruenga o tama ia tou te sapa sa pai whaapepe io e tapu a oina e malu la tou polo puipuinga ia a wafo i feo yo le tala le lei mo tou wharitua so o se whata whai taulanga a whape fo i o le te whaafafonga mai a o lo ngafa ua tā i le pai sina o ngā ruenga le tua ua avea oi ma mea whai ngā ruenga i le tala ina o lona fina ngalo ma le launga ina o lana upu fola ma loa fua ai la ua maua le lofa tau moribuli o le tātou mataisili le langi ia ona fele o la ufa malo ma la ufa talo fai bo ma pa anga ma mayo ila tou e fili fo ile unanga
Ale Bluwave TV ma le tautua le tautaya e le dei vanga o le fiafio le programe fasifo. Tiu te mawhaiva. Ia ilo utali tununga wa e manuia whaiva le nei aso. Sa o tautiu wha matala oa. Ioe. Sa wha tiu, ioe. Lepa wha vatiu wa au mamau. Ma le lepa wha vatiu wa au loloa. A o le alofa o le tua le ua tātou tue aleanga whatasi. Wha atue i le whanga i punga e wha malo i le whanga wea o le alanga le tautai na ua tau whaipu ere matila ma le ofeloa whamai atue. Atue le alofa o le tua. E o le whaafiloa i le nai le nei vanga o le afiafi. O le... Ia, si ka kōku, kua kele o tau rungo le proklame. E a sili no wha beantu o tau uma o lo mafuta mai ni usila dei. Giora and talofa. Ioi. E la tau uma o lo mafuta mai au se talia. Kurai mai. O tau uma lava le nai so se stete o au se talia. Wha talo fatu. E la tau fo yo lo siva tau whai mai Amerika i so se stete o le malo tele o meleke. Malo le soifua manuia. Malo le folau malo le saili malo. Ia, la ngā ukalango i skeke o Amerika la vea i Hawaii ma territory o Amerika. Lea la vea i Amerika Samoa. Ia, le vasa Pasifika. Le atu Europa. Le atu Asia. Le anga o Samoa whamai o le ngafo le tuia ana ua soo. Ioe. Ua soo i le tātou saili ngā malo. Po o fea lea e te mai moa mai ai le nei taimi ma e maua mai ai lo uwhatau waa. Whaafeta ia tu malo lava ia te outou. Ia le saili malo le tautua nu. Malo le tautua malo soifua maua. E le anga le leo le tua. Ai o le antara mea whaasolo le tātou proklame le anga i le tātou malo whaalolongia. A muli se taimi o le afole i tū la e lima tātou i niu tila nei tu so le awhatonu o le ono. Le whaatulanga ia e maua se tātou so tainga. Ua vai se unga asu. E le ito e maua se so kangar kako kauka iai. Ia ma le fionga le minista o whaatoanga ma whainga whaiva. Ia o le fionga fo le teitei fono o le whaatuatua i le atua Samoa ua Tasi. Ia le sunga le Laaulialemalietoa le ua Polataivao Schmidt. Afala le lima. I le taimi a mātou i New Zealand. Ia, pe ke whapea tu toi sifuru lima mingu. Ioi, ona maua leo le tātou fiso o tainga tu so le afale o le ono. Mosi o tātou wa tunu i Samoa. Ia se koe susu mai pe fio mai le fionga le minista. Se ia ianga ingi si o vaenga o te manao. Ia ina ia sau noa wha manino ma wha malama fo. Walo tau lausi la fia. Ai ole atato atu ini so o tonga. Update. Ai mai se fo o tatu tala o to o te lo le na ua matua si la fia le tala lau walunga breaking news mai i Samoa i le nei au auli. Lea ua mai a hilo ino le whapisinonga mau walunga. Ma ua toe a mai nei le whaiunga le whaamsino le whapisinonga mau walunga. Ua whaalea o ngaina le whaasalanga le sa whianga iai ma le sunga tui le epa. Ia ai bese foi o le vitalinga ia le ala i le pule rimoni ayafi. Ma ua whaaturuina ua maua lo lava noa i le Parliamentary. Venga o le whaatalanga ia o keiro o kala le ala matoa lau walunga umai le teimi le nei. So o se fale whaasala lau. So o se nusi pepa tusi. Ma so o se kusi kala. Tusi tala whaavaea tusi tala listala po o le tusi tala tau mawhaifo. Ia o lea ua... tu ina mai le unga o le whaamasinonga maa walunga, whaatautai le fionga le whaamasino sili, o lea ua whaalea o ngaina le lua tausanga. Lea sa ye le whaasalanga, ia e peis le vaenga i le tau whaitau antu e le i te le se vaenga atu atoa o le oto tonga. Ai pei o le tau tilo antu i nei vaenga foi o le unga, ma le tola ulunga, e tau whaavai mai le whaai unga a le whaamasinonga, i le vaenga pui whawha o le whaavai. E whabea mai e tatau lava malo ia ona iai pe atoa le lima se furu tasi. O sui o i tu malo, whaapalota po i tu malo. Ioe, whaapale mene. Ia o sui wa filifilia mai o lanto i tu malo, ia i to tonu lava foi o le Maota fono. Now, o nisi nao tātou updates, a ilo utari tonunga. Pe ia o le ua vavetau nuu le tātou malo whaalolong. Ia o le melalea. Ngā ora kako malolonga. Whauma nisi vaenga o tātou updates se teimi muli mai. Ala tātou wantu le tātou malolonga. A foi mai le malolonga. Ona whaafeiloa i leo le sunga le Laaulialemalietoa. Le whionga le minista. Lunga o proklame i le vaenga o le afiafi. Talofa lava Samoa. O le o tau mai i whale o loa le Tasi Market i New Zealand. Ia tātou o loa o mea tau lima ese mai.
e pei o fue ma to launga tuinga matano paluava ula fala ula nifo titi furumua whapea manifo oti Maleano no ionisi o me tau lima ese te filifili mo yai. Mau fo ia tātou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia ula mawhi. Whapea talo ulu mawhai. Ise tau o fiatele. Walau nei lole numero lo o ilunga mo nisi o whamatalanga. Le Tasi Market, le tali o lomana. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nei tatou ainga o lo alala i atu lunu mau. To be a fiel on a Biamo or Samoa. Have a time left your mind. We will see you again. God bless. Hello. Happy birthday, Yus! Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Sorry, e fia po. Ah, sorry. Ang amyan kasi naswang ako si Bevie po. Uso, kaya yung kokong yung member of fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko, welcome to Thomas. Maro. Payment. Talo from Bacha. Taimino wati lea walua se fulu miro te wati ai nei le tu la e lima ia i le tautua wha wa lau Blue TV. Ai me se fo i o le poroklami fai o le rea fia fi tau te ia e male manuia fai volo tāntou wa turo. Ia o te fia fai lo antu i wō ma pa anga mamaya le tāntou au nanga fale te wha sala lau nei. Ia o le fo ua to ai. Ia i lungo le tāntou poroklami le sāfo lau o le fionga i le minister o wha atoanga. Ma fai ngā faiva. Este tausi e ngata fo i leo suenga whaasai nisi te tonu o le tātou aturou. A o ia fo i o le taitai fono. Ia o le tātou whaatua i le tua Samoa o Tasi. Ia po o le sui taitai o le malo, le songa le Laaulialemalietoa Polataivao Schmidt. I le proklame le nevanga o le fiafi. O folofa mwhaatalo whaatu i lau whionga le minister le nevanga o le fiafi. Ia, talofa siata malo le soifua lau leima le soifua manuia. Patalofa atu foi le mai mo mai, ia ma le whaafonga mai si tātou atunu i nei foi vanga le aso. Ma lo le folau Samoa, le tonu sa tauto le tonu me uma i whaiva alo filimo le nei aso. Ma lo le ngā lue me le tae o malama na le la ia se io ma le nei taimi ia vi ia le tua tātou tue mo huni lau tāua tātou te whio fo iai. I rungo le tātou porkalame o le tauta iae. Fonga le tofal vai malai a siata. Malo a siata. Se fo munuia. Ia, alagi matafi lau whionga i le minister, lau sunga le sui teitai. I oe ua vai se unga aso, ia ae ua unau fo. Le anga ua lolofi atu le telo, le whare whaasala lau ma au wala fiso ta inga. Ia, e tau whaolo taimi no manatu lea. Ia, le a toe malolo tasi le tama matua i oe se i maua fo iso lau. Ia, ona toe a fio mai le toe wha au le ta wha tantala noanga peona masania i uio lea. Via lenga le leo le tua e ui le telo tiute ma faiva. Ia o le lava e sangi wha manuao. Ia lou lau fonga fia me se fo o le malosi wha fawina mai le tua. O a mai sio tātou watunu o kafsiri masangi e amatai. O le fo e te la e uli. Ia te lou wha mamaru lava le tūlanga o sauaina o tabaitai ma tua whafine ma tina. A o amele tātou watunu umale tau le nei aso. Ia
o le vainga tau lo au ale langi ni stay me lein simo tu va solo. Manuia me uma. Ele ai se wanga tasi na pa ure nei aso. Ia tulanga masani lava le tua loa ia isi vainga le tunu. Ia ai me se fo ia matangi fa pena lava no tu nai. Te le taimi. Ai lo manuia me uma sur matango fiele la nei aso. Mai ana le lai tia fau le Parliamentary ia me se fo fa unga uma mai nei le fono nei o lo tu mau pele lang le lei manuia me uma. Ma lo fa tai. O le anta o loi vai ngau te manatu e ta paso finangalo. Se taimi o mai ina inisio tātou wa breaking news o le dei aso ai mai se fo i o nisio palo i te tonu o le Maota fono i le tai au na le la. Ai ngā o koe whaafisilia tu lava o se recap o lea ua maea o na ta oto i paanga le pasiaina o le tala o le tupe fo i o le rei tausanga ma le tausanga fau. Ai o na inisio vaenga o te toi tampa ai so finangalo i sau whaamanino ngalau tele. O oele isi minister po le sui faipule. Ua leva o na pale mai paia inga e whaata oto ai nei mea o tala i tupe. Taimi mua le nei o le ua tato au sia le ngata mua biliona i le paketi. Ma le vaenga lona lua o le tato foreign reserve. Po o tupe maua mai tau ala mai fafo. Ma so se awala mai fafo. Ua au sia fo i le biliona mo le taimi mua. Whaiona e sau noa i lea vaenga i lau fo i sāwalinga a o le mata i tuina i ta mao a inga o atunu. Ia, o te loa siata o le mea mua lava o le whaftai le tua. O le tulanga sa o lava ia ua tātou la sia nei leisi matati a fau. Talu fo i ona o whalea o Parliamentary. A o whale Parliamentary Bluwave ma leono o tala tupe fitu se lau miliona. Valu se lau miliona. Faso solo mai ai nā. Ia na tu mau ai lava le tu langa na e o mai lava i no fo inga le na umanei. O lo i lalo pea le tala tupe le vale iwa se lau miliona. Ia aina ua fasolo taurumanga ma tapenanga al whainga malo fau. Io ila na tu lai mai lor te mire nei naua e sa unoma e mori mau iai. O le fatoa o le tātou tara tupe whata tau i le oba maripiriona tā la. O me lava peo na whetala noa inga i tono le Parliamentary o tala whata tau. Fuafua ma mau. Au tala whata tau fuafua ma mau nei asia tele so na whaia. E ala o na fuafua ma mau ma whata tau. Wa iai le tautinonga ma le mautinoa. E maua tupe ia. E fua i le awala o loo whanga i o iai, tupe alum, tupe tongi, tupe fasili, ea ma tupe saili. So sani o malo mai fafo. O lea lana wha mautu i nai le tala wha tau lena i nei. Tasi le piriona te si le valu. Ea na wha solo le tala le tupe leo wha solo. Mai te los te mi mo mole nei. O whata oto mai ai se tala le tupe. I le tala le tupe lona lua. Le nei, o le nofo inga nei, ia o tātou la sia lor tu langa lea. Lona lua, o le mele nei o le tupe whaanganga, foreign reserve, e le ni mea la na te tau mate, pe te fesili, pe tupu, pe le tupu. Le anga o whainu mela na, e fua i mea ia te tupu, tau mwhainga le avi fafo a tātou oloi fafo. Tau mwhainga le ave ala i whaatau ma me umolo whanga i o iai le tupe, e fesu ia iei tupe o loa ia vi fafo ma o loa letu i tono letu no. O le mea wala ia le mai o ina o menei, ua iai le whapoponga ma le la sanga fasili, e winga i tato o loa au inati i fafo. O al mafuanga tonu wale na, o si tia i lor mele o le tato foreign reserve. E ala na mafuona si tia le foreign reserve, ua iei tato o loa, sa le ave mo i fafo. A le wa ave fafo. Wa ye o tātou lo o si tia le tūlanga na amata mai ai se vai ngai titi. O si tia le vai ngai tele. Le si mea si tia ngai tūlanga o le lafoina mai pe o tātou tupe mai fafo i ainga wo mai masani. Le si mea tātou tangata whai ngā renga ma tātou RSI e batu i fafo. O mea un whapena. Tu whatasi ai le. O mawele le tātou o malipina. Le tātou foreign club.
O mela sa tātou le maua mua, tūlanga lava nei tamu whai o le whaupapaina, o lau winatu o tātou me tau lima, fu ele leanga, o ia, o mea uwhapena, o lea o te taritonu, o i lena leina kolosi le awala, o langa ia, mai o se tūlanga le lei, e le se tūlanga tau mate, ma o se tūlanga o lewa mata na tātou vai wa pe ale, tūlanga o le tātou tamau a inga le me te tauna, iai, mai, e mōri alfa of time, mo wha malo e le wha pea tūlanga vo ele, a e te tauna ave le, wha malo e le tunu atoa, a wāru ngā luenga whau whatasi, o le avenga na si whatasi, ia mā le taulanga na o si whatasi, o le aturu. E le lava la seisi e te tau o na tātou whaftai. Whaftai e tātou. Te le fo i le sao taua, ia ma le malu Samoa, o lo lala papa au ia tunu mao, o le lafo tātou mele. O aso ia, a mo tātou wono masina m tātou se Fair Foreign Reserve. Ono masina, se mea na po le 5 miliona. Tupe whaanganga, o kai tātou loi whafu. Temi nei, ia leu tātou tera nō le tausanga e o watu. Tausanga mrafa. E mawhai e na whaanganga le tupe le tasi piriona e pātino ele o kanga o tātou o loma me umalava mo le manau mianga. O loe le maua i Samoa e oka mai whafu. Mai o le tūlanga siri le nao na whata ua. I le taro le tupe na pasi nei. Ia, ua umal tātou tera nō i se lau. O umal tātou tera nō i afe. Ia, leo tātou tera noa nei le ta i se lau afe. Ia, o umalal ta i se lau fi afe. Ale lau tātou tera noa i le 2 miliona, afa miliona. Ia, o rewa sabadi ana i lunga le 5 miliona, ia leu tātou savavadi ile piliona. Ma o se la sanga siri le nana whaftai ai le lofo le tua mo se tātou aturu. Ba lo whaptai lau whionga le minister. Leisi vaenga lau alunga i le pasi no le tala whatatau o le tupe ma vaenga sa mati na i tutonu o le Maota fono. O le si itanga lea o tutongi o tangata whainga luenga o le malo mai le se 10%. Now, tasi nei o vaenga sa lau manu ia fo i whaalau i loa le vanga whaupwhai le whaatuatua i le tua sa mo o tasi masuinga o le aiai. O le nei ele i ato le paia inga a o lea ua tūla i mai o se matua pasenge kele mo se taimi umi lava tatele o mauki ngopo o ferkai minga ngaka i se sikanga o tutongi o tangata whainga luenga. O le ale whaata ua i le vaenga lea ai maisio le timing o loo au mai ai i le mo o mianga i le tau o le soifuanga. Ia, wa e sila fia asiata e o le tautinonga. E te tautino loa wa tauna whaatino. Ma e le isi alofanga. Sila fia foi. E reo le si tanga mo mole nei. Na mo mua si le tutongi o tinampu le o le si tanga mua lava le na matai si tanga ne tutongi. O le fato a alu le tūlanga lau teli i le whinga luenga o malo. Ea, ala fo o wha ala talata mai le tūlanga isi fo isi ngā tutongi peo na e fo i tamai tai tau simai. Ali fo mai il wha tūlanga na o lato pei fo. Mai o le anava lava ia na tau mo whai mai ele amatanga siata. Ele i whai tau matea ia tūlanga o whainga wha vai fo na wha tatia mai el fast. E rei whapena tau mate e o mai tau sa iri ni se leni pe tau fuafua po o awhea le ai. Whatulanga lava e le Committee Economics a le whatuatua le tosa ama o tasi. E tau te wha solo lava ma wha tino swinga wa umana tau tino. Dea lai wha solo le teimini nei. Ma e le solo muri e foi ma te eini si tala wa le lava e wha alu pēr le tau tino ngana whai. Tasi la lea tautinonga. Tautinonga o le alifi le minimum wage. Mai le tangata amata e tau maltemi, ia, leu whaasolo. Ma le whaasolo nga fo ia siata. E tō telele, a fianga. Langa elena o le malo tangata whainga luenga. I whai me fua fo i tangata company to moti. Otherwise, o le atele, le a fianga o nei me uma.
e tusa ma le ngafa tau limaina ia ma le mawhai o na tau ave. Ia o le lava lau whasolo ma e le ni upo e vane ai salofoi o atu i le tau sanga e whapena. O nisi si tanga o lo ta pena e le si i ta tongi alai ave so son Ali. a mata mai lava se fulu miliona ave i te tonu o le au fai pisinisi laiti. 5 miliona ave i te tonu o le au fai turisi. Ma lo fa selo pe stu me le packets na. I le teimile nei, ona o le vai tau o lefa to a tau te tala tatou borders, tatou koviti, ia ma whare whai ngā ruenga, ma whare ngau si mea, ma company o le sa fia tele. Ia ma lo savali pere taimi. O le taimi lava e ngafa tau di mai nai fai. A wata ta fia. O le taimi lava wailo ai e te taun fatino. Ma o le mena lea lu taimi nei. Ma lo whaptai lo whionga le minista. O le antao o mai le vaenga sa lau walunga i le vaenga na le lai se vaenga sa e tarusanga i le a whionga i le whonga fitalai. Pe le ono maua sou lao. Se i whai eisi nau wha amani nonga a o se tala foi. E tu sai foi o le saunoanga foi wha minista le whionga le tamaitai pāle mia o le taitai o le malo. Le sa fe ai le vaisua le ia o le kele o le upu ma le tala. Tatia ia le vaanga sau mai kukuila. Ai o le a whangatonu le malama i le tūlanga o malanga mai fo ia tu risi mai seina. Le fo isa lau walunga ai ia ni te lo whelau tua inga mani fesilingia i le afianga ma le environment lau fionga mai se fo i o le vaenga i le pisinisi i le whanau. E le italianga e le fionga i le whongafitalai ono o tūlanga o vaenga i le pisi ai o tiute. Neo, o lau fesili lau fionga i le minister. E mawhai ona maua sina whaamani no ngai lunga o le proklame le ne fiafi. Se vaenga o lo whaafanonga ma le tō whaafo isa e tau nau e tau tatala ma tau whaamani no manua maua lo unlau le nei taimi le proklame whaamani mole. Ia, whaftai asiata. O te lor mta upu e lese mta upu whataetai alunga. Ona o le saunoanga wha minista le whionga le tamaitai pāle mia. Ele i toe folai tua na fola le malai, ma wa uma na fafola le fala le whafafonga Samoa. Ele o se launga fo i na whai whapu momo. O le launga na whafafonga uma i eile tunu atoa. O le memu mo lava ia o te le whatau matatau. O le saunoanga lava ia le tamaitai pāle mia, o le saunoanga whataitai o le malo. I lona langona whataitai o le malo, tūlanga le mea o tūlai mai. Peitai a iai lo le tūlanga o le lefe malamalama i mata upu na folasia. Iau i le salai o na o tūla i fia mouso ua wanoa o na le mata upu. O mana wha tūle lafo le pāle mene, e ele teimi e tala noa i ngai. Ali. I la ula mau wha a ula vaia, ma le tūlanga o lo tofinga whaasui o lo tūmalo, ia ma tūlanga uma. I le tūlanga ami o tonu. E te tauna i ele teimi le lei e tala noa, ele mata upu le nei. Ina i atangi ai tūlanga o lea e ta uai iau, ea malau whanau. E lea whainga lava mata upu e whetala noa i aile lau tele o mata upu whalau e tele. Ai au ia lolo wā tapu ia ma oe lava tuto tasi ma laua ia te tau ma oe ma lou ainga ma tangata. Tauna i lea noa. I le sa manatu ai peanga leu folosia le mafuanga ua taunu uai le taunu unga o le nei company va le no mai Samoa. Ia matulanga uma ma le whaangai ngoina ma le mafuanga o lo ua afianga ma le afianga o lau whanau ma le ainga ma le awala na whaatino ai le taunu mai le nei malanga. Ia no manatu le te tauna mana malama le tunu. A wafo e ia e wha lele ia e mai tau. Ia na avelo leo le tala e te tauna tuli a nga i le sao. Ia ua tele lo na vala e le manino ai ma le taunu ua il tulanga le lei. E la sao wha o yo i e le fionga i le fufonga whetalai. Tele mana e tu i tualam ta upu e tala noa, taun tala noa i temi vave. Ma o le umina tu. E le mawhai o na
lango nai le ami tonu ma le sanga tonu ma le sao o le mataupu. Nga le usa noa le fionga i le tamaitai palemia i le saunoanga va minista. Ma fa pe mai loa. E tu i lumo o le palemene tala noi se taimi. Te lope na e whaafonga mai le aso na whai e fola sanga. Mali. Mai na e whaafonga i leo pe to tasi to lua to toru to wha. Wa matalona nga i mai saunoanga whaipule. Wa o mai upu matulanga e leo mala malama le upu sau e lo upu na ua taunu wha mawai. Ali. Mai o te le tu mamaina le mene nā langa e taunu wha malama le tau. I le awala nā lai o no wafia, ia male afianga o lo tu malo mala whanau. Ai ono le wale e o le mata upu i lumo le pāle mene nā lai no unanau. E whaila utala. Wha malama mai le mafua anga o lo wafianga. Male sira loa e Samoa, male Sour Company, o le fesiri, oil company. Fa fena Sour Company le nei. Oina mafua ina sau. Oina fa anga ingo ina le talanoanga o mene mai le amatanga. O le tari Samoa. O una mafua na o mai company ina le whainga pa anga alo utu malo ma unei. Ia, o vatu mar se furu tau sango talanoa le amai ngol valele nei e mai Samoa. Ina ia tupu le melea, ele tupu mua, o leo main turisi tu sao mai Samoa. Ia, alu ele tau nuu lava mai nei tau sanga e tele. O mai lo le taimi le tato whai ngā malono, vaturola i ele minister tulisi. Saulo e alu e taranoa mar kampani le a e fio atu i o. E te sila ele lei mo tatou. Whai lau whai, unga polan me whai. Na fio lola i o minister tulisi. Ai foi mal minister tulisi. Tau tino mai e te au lauri, le lei tere le kampani. O le o whai le fufuanga, o le a saule vale le tu sao. I vai aso e a wata tau, whatu i holo e ta pena. O umala ngā luenga. O le kampani na mātou whai mea. Watu i au au, olo o tō e ta pena. Ma wha au whai ngā malanga mo whai ngā malo. Ai mai se le tangata whao mai mo mai whafu. Pei tai e ma vae le masina atoa ma le afu. Ai toi wala au mal company i e tia. O lewo wala au mai le ofisa o tangata whao mai mo mai whafu. Ta of malanga e o leo. Ono le upu. Ele ready Samoa. Ya, ono fatu da company. O ana toi ngā upu whapena ele ready Samoa. Lalta to menta pena mani nei fia se furu tausanga. Fia se furu miliona ma miliona mai le fia o tausanga. Na ta pena ile atunu mo taringa malo te tere whapena nei ai mai ele ai. Ele ready Samoa. O a whela ta te ready e. Al malanga le asiata. Wa leva no ta pena i se mo onga. E sau se malanga tu sa fa pe mai fafo. A wa o te taritorma matua te le whamanianga mo tātou te mawai. It's an opportunity of lifetime. E malemela na no talanoa tulol company, whamai, company. Laudi a whai lao le wale ready Samoa, la mato wolo lai fiti. Pe mato te olo isi atunu ata atia ia la o tau se lopo a whai ready u whatu le ai. A wato te whawaiwai loto. Sen mai ni tau sui nei o mai tātou tiro whatasi. No mai elo tanga te to whai nei. No mai whapitoa mai whafo. Ma te oi vai whatu tātou o vai o tau. O le tari lela tali e tau malo. A wane o tau whapea e eini whale tari malo pelo mena e tau te ia ina e. E eini 5 star, 6 stars hotel ina. I o tau mautino o Samoa le tunu tau atia. O le amatou tari wha Samoa o tau. O le ale me matou te ngawha tau li maina. O matou le na ai o tau mautinoa. Awana i o tau manatu i fo wha tusa Samoa ia Peretania matou tele. Paua le mela matou tali atuai. O matou tūlanga o ta whanga ma vaitu roto ma mea mo whapena. O ina asiat. Na toi i o air company o mai. Ni whai ngā malanga i nei. Ea mawhai mailo, mali e la lauri, tango lalo o e arrange sa mātou company na. E mawhai na hendo lina le vale langa lewa le mawhai na sauno mai le tourism authority.
E la tau te le mawhai o na vaia le mele na mato manao e whai. O ina la asiata, na whatau tango e lofa tu lai le mele a fia I lau whanau. Ei. O lou tali tonunga, paula le awala, e mautu wai le mele ina ia tau nu. Le trial le la sa, we wha malanga. O chada sia na whai. O ina ea, no, o wau ina mai a isi tangata i eile lato to mai wha pito tau tulisi. Po wha mamla mai, o mai e whai le mele aua na imisia e le tunu. Le ava noa le, ina i o tato moa ma loia. O le ava noa tatala lewa mai mo tatou. Ina nei te ua toi ave tangata I ave fiti po seisi mea. O ina la asiata. Lena ma fua ili mta upu nei. Ia aua fele le tala ma le upu. O le ala ufe au. O le ala ma fuanga ua ua fia I fua. O le afo le ma fuanga ua lai o na mairifana wala au di e whaile company lea. O le company le no mai le va lele siata. O le travel focus. O se company tu maoti. Ali. E le ai ma se sene apa le malo. O alu ai, il whatinongo malanga nino mai. Le ai se sene apa e tasi. Ale whai ngā malo. E alu ai mei. Na le lango masani lava. Na no e ave au siva I ol maleva. Le siva mwhele wha ulanga. Pauna. A le wha tupenga umol malanga mal tape nanga atoa. E ta pena e whaleteri malo. Ta pena lava le ofisa malanga le no mai e mai. Ia whai ngā malanga I nei. Ia, no manatu lea, o tele ilo la po fele iai le tūlanga o le vava ofua. Ma tau tino mai whapea ua, whai kon kalate ai a mai lau whanau pe ave lo tū malo, po se si tu. O le company le no mai, o le company tū ma oti e leo ni kon kalate wha le malo, pe o le mele vesi e nei. Mai le ai se a fianga o tupe le tato watunu. I le mele na whai. A le fesiri muri a siata, o ai le na manuia, ile mai ngol tau mo fainga na mai el company. O ai, o fale tali malo lava tau watia ele atunu. Tele iaru fale matali malo te tele. O tele iaru le tau mesina. O tele iaru le sina lei. O tele iaru le Coconut Beach. O tele iaru le Return to Paradise. Le ai. No walu I fale tali malo o lai tau wati nai. Nai tangata o lai tau mawhai. O lai tau na. Natalia le lua se lau lima sfuru tangata I malanga I e lua lima se lau tangata nei nei. Fale tali malo o maketi o meta o lima o fale ainga o pasi o vaitu loto o matawhanga. O tupe umana o lena sa ati le tunu mai leila loi fore tasi te si male lima milima. Ira vai asa tasi. O inala le no manatu e wha malama lamarele. Leanga lewa ngai le tūlanga o le whapea o le sotanga. Siata malo tali tonunga. A leise wha tuanga o se company I nei Samoa. E leise si sau. Ali. Mai mwa le mawhai o na sau se tangata e teu whaafai ngā luenga ni ana tupe I nei. Pe a le I loa sesi. It's the connections ma le meo le whaatino. E le mawhai o na alua lulawa le tangata sau whai mai o le asau e invest Samoa pe ana le I lol meta o Samoa ma communication. E ma le mela le whapeo le vāua o ma tangata. Siata. O te le tau fia se tangata whai pisinisi e sau nei mana mia se fsosoani I tū langa e ati na eisa na pisinisi I Samoa. Ma o company le ona le valele. O la tau ia lele sialo ele I sasina. Le ma uole mato lua se lau lima sua feita usanga uma. O ova mal se furta usanga tala mato lisi na. O le valele mua vo. No mai mato tupe na lua se lau lima sua feita la. I le valele mua le na sa. Mai le faula ia tau le mato so ta inga ma tangata whapene. Langa o te loa, o tangata nei, o tangata ma ale. La tau te mana o mia, le wha atua tuanga o ni tangata nei, la tau te whiutanga i ema whai meia. O le si tangata whapena sa utalu e nei, foi asiata. O le ule sili o le Pacific Cas. Ali. Le alo tuinga mala le na sau mai lontona. Na sau ia tau whai mai lauli. Ma lia te fsosoani mai e tau au te sau fia fsosoani mo investi nei. Ai po ai se me o te alu o te fia fsosoani. Ei fatu saulo e vela tupe I to Samoa.
Na laina mele na miliona ave le to Samoa. E fa pena fo ila le manu Samoa. Tutu sa le lei fa pena fo ile tangata le ona le travel focus. Na mai fo le 5 se la wafe ave le manu Samoa. O le winga la le na asiata. O so tanga nei. So tanga te tauna fau le tūlanga mautu, ma le tūlanga le lei. I le tau tinonga, o i, e mawhana whanai le tūlanga o le whainga paanga. Ai so solo la vailunga o tūlafon. Whainga paanga mo le manuia lau tele, o le tunu. Whainga paanga la umar kampani lea, o lo tu malo. Mai leise si mea mawhai ono u whamtalaina le tūlanga lea. Nā lana o nau o te toea a fia i le mata upurene. O na ua tali le ofisa o tangata wha mai mō mai whafu. E le whaina lato hendolinga le malanga. Mau ina la ino o toea alulo te tonu whaatu lai. Le ofisa lea o le Samoa Royal Tours. Ina ia mawhaina lato hendolinga uma mea mō le company. Ai wo manatu e te tauna wha marmalama. Ia langa lewa le mawalo ua vanoa i le Parliamentary. E le tei a matar company lea, ona ua whai se awala. Ina ia taunu mai ei malanga mo le tunu. Lua malanga na sau, tai tasi miliona male afa. 3 miliona, i tono lua esu. O fea la asiata se mea whapena. A lesa nau. E malanga i vai aso umba. Olo no winga tasi male 5 miliona i vai aso umba. 5 se furu lua vai aso o le tausanga. E ana e lolo le tino e tupe. Fitus fulu la latel se lau miliona. Pea wha peta tau te tele noa. I le tausanga. O tupe maua. Si ata lo ufa moenga uma le nā. E le se manuia mo au, polo wainga, polo whanau. Ai whesiri pea ia i la tau na manuia le wha moe. Mai le mawhai o na au nofo. Pea vai atu o le a pasi ane lava le manuia aru i lesi atunu. Ai o se mea ua leva na o unga lue ai i nā wha tau nuia. O na ua leva na tala noa ai a inga o whetuna inga o whainga pā anga whapene. Mo le atunu. Mai le sau wha alua wha tolu se manuia. A saulo lei al sau mo motaria lo. Ma nā sau tala sanga ili whafonga whetalai ana le la. Langa ua tele upu matala. Tele le tūlanga o sawa ina. Siau whanau. Ai mai se le mafuanga nā reina wha atu le company. Tasi lava le aunga. Ina ia tā ofi le avanoa mo Samoa. Ia le watup. O le lau taunu unga le mele asiata. O lau o mai sa o al company valele. Le stala la tau valele se fulu. Ia Samoa. O le wha moe nei e toe sau malanga a mata ia se tema. O lau taunu unga le mele na. Ana le wha tinoa valele i e lua e trial lai le mea. Te le lopo a fetu poe mele mo tato. Ai wo manatu Samoa e te tau pena wha malama wo musu fo e so far sau no ngale. Ale fionga le fofonga fetela ia wha maruru fo. Ie malia la. A whai tuaina mawolo o vanol Parliamentary. O te le tu ai pea le tala se sele alu fafo. E te tau no wha malama. E uila no le wha malama i te tono le Parliamentary. A le wo wha malama ina ia manino malama Samoa le tau. Maro whapchai lau fionga i le minister. E tu sao le folasanga manino ma le folasanga malama. Tu sai o le mata upu o lo anginga nei. O le anganga fo ile o le porukala mele nei vanga o le fiafi. Na ia wha manino au o fala. E tu sai fo i o nisi o wha finga ngalo. O le au tau mai tau wantu e mai si o le mai mo antu a Samoa. E pei ale maka upu lea fo ile le wha upu wha pea ua tuu maa ia au. E pei e fōlinga mai. Ua tuu le tamau a inga ma le pengifiki o Samoa. Ma le polofiti o tanganta pisinisi ma ilato uma. 3 miliona, lua malanga 3 miliona na maua mai ai. O le fesiri tu sa awala auri langa peye, e peye lilifa fo le vaai a nisi fa pea mai. I le vaenga i le afianga o na yowalo tu lou fa fonga le atunu o le fo ua manino mea umama. O le fesiri. Ama wase milionga
o alu se milionga o nei mea umai na yo walo mana i whana o le whaafonga fo o le fo e mai mori tō tero i la tau o le ua misi ava ngua whai ngā luenga ma vaenga whapena ona o vaenga whapena o whele alu umai le koru milionga lea mai va ai lua whamole mole A fo i o le tūlanga na asiata ele lei lava e le mawhai o no whamatalale tūlanga le nai le va ili sao o la tau na ngafa ma le va inga atoa e tō tasi lo ua fine o le stana company a le au whainga luenga atoa o vatu mal tō se lau tangata whainga luenga ali a asi o tua guide o tangata le ofisa o e umana whaanganga umai mea ma o nā rena whaasafua uma i ele mea le tupu Eoi, a le awala atoa na lai na whaatino le mata upu le company. O le whaia atoa le por kalame mo le whainga malanga. Ina ia whaatino le taimi o le mea ma le mea o aso wewe le por kalame na whai. Ma ia le stona i tau le sa o tato wo i lotu. E kale sia uma e ta iafe ta la ta iafe lima se lau ta la. Ale kale sia e whai le lofo tangata ne le lotu. E roi for se furu lima afe i le vai aso le tupe na mau e kale si auma. wow O pasi, o ave pasi, o tua kai, o le maketi le au fai whataanga, o le au fai me tau lima, o fale inga. E o voila le malo. E nana si le fia. Na maua landing rights, maua ma tūlanga o le wha mo handling fee Polynesian Airways, Samoa Airways. Wa fai la tauna na whatino. A le manuia lau tele, ia o tele fai atu asiata fetu na ifo peo sa mo le tunu e fai mafo fonga mai la to te lo sa fo tu langa te tauna ia o fa tu penga ia fa tu pe mo mai company mai fafo na mai ia fa solo uma men fai uma mole fa mo atanga tapito sili na fa mania ina ia le fai kan malo wa fo ele lo ifo male lua se lau lima se fulu ile tu etas ese ai le tau o le metau mafa ma le meinu i lungo le menena ia ina fetu na ilo la ia tau na sa ma welfa manuanga mo tangata uma ia e fa penal so ifuanga e mua va ai le tulanga pe le mele le nanga i mere tua a wale va ai la i le lau tele ta pick a picture ia ma le mela le o le fo ia tu tangata ni watu lo maletala o so le meta o Samoa o lana tu malanga le o le foi sa va ai mal tapenanga no tapenanga siat na faile ava fa tali o filo inga mali faile ava tau ma vai ina o tau ma vai fai ai va fai me uma o la le menena o le tau siri na le tato tu malanga no fa Samoa e ma fai ona tato tala ia o Samoa le tunu e ia langa no pati lava. Faali e tato siva, wa e lua au siva te tele o fato ia ma fale fa. Siva afi. Ia. E leila loi folta i lua afer tongi no na au siva. Ile potas. Mali. A si siva na le sima minuti. Ia, wa si sila ia i mea uma ma mea sa fa solo. Ia, moni maula tau. Wa te loa le fa fonga mai. Moni maula tau, al tūlanga la vai ele mena, alaino o manao. Ma uta pala u whanau, e lei seisi o te tali tonu iai, pe au mailo le tapenanga o meia, o lau whanau. Lau whanau tangata a o le iai, e le ai seisi o te tua iai. O lau whanau wa o te loa, e la tau te tapena ina le mea leo te manao ai, mo le tunu. E pe o le tūlanga le nā ina ia manino, ma malama lama le lei, no loa lava fai upu matala ai le silifo lea i lo teritonunga o le manuia o le ata unu i Samoa fai ngā malanga ne ia lewa fai atu e o le stala mai company se furu stala mai ia vaalele se furu al company lea o lana le tadi o le menena te le si la sanga fa pisinisi o le ua mau al tato Samoa e waisi le tau feu la tu nei ia mal company o le hainan le na mato felo ina io mai Samoa e fai ngā paanga le alo fa tai tele lo feo ngale minister o tai ai mal ta upu le ua o le ala ua o le me moni la uli fa le atu inga ua sau ngore man tau pale mia ni usila e fa malanga mai sainga lea ua fatanga ina
e malanga mai ai tu risi. O le upumongia ua kausau le o le loko. E mo le mau tena no foi nei. Ai ua kausau e moro kakau le fia roa. Le angolo upu e whainga iafunga o nge iafunga melear ko e lau. Tu lou pa i o fioanga. O le ua kalia mātou e whama ko wa aia la wherelei mai ngai usila. Ai matua isapa sa pai e le whainga malo. Onga o le asa saa mai eiri sosia mai sainga. Va a tu risi mai sainga. Now, what's the feedback? O le ale feedback ua maua mai malanga e lua ia na auto va atu i Samoa. Ua maua mai si tato feedback le leo le tau wa tatu se furu le ua le skala mai. Whaina sa unol vaenga le laufio. E peo le sina la sanga wo vai atu. O te ini usila mafiti ma Australia. O taunu mai malanga inei. E lala mele utu. O le o te tala ni usila al whainga malanga. E le na Auckland. Ma Christchurch. Ia, o lai, o le taimire nei lai i hainani. I saina le CEO o le tourism mafiti. Na ua foi o atu a tau ia o ke naisi le mele. Ai peo no fai atu asiata. Ia, e wha o Sofia me uma ono leu mai tau mai. Ua mawhai o na tātou whaia. Ua mawhai o na tātou tari malo. Ma e leni upu e vane ai. O lato umanei no mai na o ma le tala ave. E mawhai e Samoa o na handle malanga nei. Ma o tau tinonga na i lo ulangona ma la uwa ai mal tiutilo. Ua whata itai mai ni usila i le mea lenta to whai. Ma o le tu siri ma le taua. E tau te lo give up i. Na o whai company. E oi e lei whataunu. Wina isi malanga i lua. Ona wala pela pea le vevesi ma upu matala ua. Whano nora company e oa ele vaa na tuai mai sa vai. Ia whape ea to atuai lo se vaa. Tele o taimi tuai so. Our company, wo mana nato tongi pawina le tūlanga le vamlanga muri le was a book, was a fully booked. Vaa na o malanga lava le block book. Leo mai le malanga le no mai. Ia ai, o le meta ua asiat. Ua sao malanga i e lua. Ea ona mawhailo len tātou tiutilo. Ma ta pena lele. Ia se tema le ua matua ta pena ia ina ia. Toi a matai le o mainga o malanga mo tātou. Malo whawtai umanino le vaenga lea. O le ata se e mai le mata upu lea. Te lo fo le toi mata upu lea ta te whaasoa ai so finangalo. O le ua mai ale unga whaamasinonga maulunga le ata ona le lapo le uli fo le yasu. Ia o le ua whaalea o ngaina e atangia mo whaalea o ngaina le unga sa whaata o toi le Parliamentary le lua tausanga. Le sa whaasala inai ia le sunga tui le epa ia me se fo le tō wha ia le pule. Tu sai fo yo ia inga sa whianga ia ma le wha mao ni anga o le la sori ngā tū la fono le contempt of Parliament. Ia ma le contempt of court. Now, o le ase whenangalo lau tele o lau whionga i le fo i sa whai ma whonga whitalai. Tausanga ma pai inga o tuana i atu. Whaale so whingalo lau tele le mata upu lea. Whamore mole. Ia, ua maual tala nei le fiafi. Pa pea ua whai mai le ungal whamsinonga e whaalea o ngā ina le lua tausanga. O le whaate aina le tu mau o sunga atu i le epa ma le pule. Ia, o le tūlanga le na whaatino ai fo i le whaate anga le. O whai ungal whamsinonga. Mana tua na momoli atu fo i le mata upu le Parliamentary. Se ia iai se aso. O man tua le whateanga mumua. Se ia iai Se aso. se aso. Malia. E talia la le whamsinonga. Le whateanga. Ai sau malana upu. Whai se taimi. Toi o mai role le Parliamentary. Whai roa tu role taimi. Wale tu ua la se ia iai se aso. Ai lua tausanga. A le la uto e sau foi la le unga le whamsino. Whai mai. E le talia le lua tausanga. Ia se ata e tau tala ma le whaaloalo. O le wafa whenga iai o le whamsinonga ma le Parliamentary. E le whea ia i le whainga o la whai unga. A ia le tūlanga e whea whe malama mai se tō wha le Parliamentary. Ma se tō wha le
Ana whaamisinonga. Ia, ona sa iri e la i o le mele tau na whai. O lo la langona le taimine nei a siata. A whai, o lea na whaatonu wina le whaamisinonga mua. Le pāle mene whai se taimi. Fo i le pāle mene whai le taimi wha fo i o rua tau sanga. A lea la o tue ta whaatulanga mai ne le whaamisinonga e le taria le rua tau sanga. A le whai unga na ala na tu le rua tau sanga e tau tali ai so ngā tula fono mamafa e lua. E le ngata le contempt of parliament, or contempt of court. Mali. O lo wale na langona, i lau toi whaatulangana, o le mea na tupu mōmua, ma le mea leu tupu ma le te nei. Ia, o le tau whale whongo whetalai, o te taritonu o lo iailo na whina ngalo, ia, furi sa i le te nei, mai o ke lei wa ai i se tulanga o se whai unga tustusia, o na mawhaiano o tau tala umi, pe mai o yon ta upure nei. Unless I see the written decision. O na ulo ai le au ia whawinga le mea tonu na li lifa iai, le whainga whai unga a le wha masinonga le asore nei. E fuana iai le mea wo o iai. O le talia atoa lava le rua tau sanga o le whai unga. Ai peo no whai atu. Na whai le whai unga mua. Se iai se aso. Tele pei titi pupu mi, o ina le vale na. Se i wa ai le pare mene i anga na fo i whainga whawai. Pe mate e fo se tapu. Pe mate e ieli tu langa o te tu na i to ieli swinga o sui o lo o whatea. Ia le lau tu lai mari taimine nei. Ia e lafo pe le fionga le fonga whetalai. Mai o le whaatari le pare mene. E tele fo isi mena tu tupu mai ina ua abatu lava le lapata inga. Ua le lei, o le la whai le whai unga le pale mene, ono o sori ngā tu la fono le uru o whai. O le mena tupu, e le i fo i ai le sori ngā tu la fono. Wa tiri ai na mumusa e sa isi sori ngā tu la fono fo. O la fo i la tati tia isi mena le pale mene le lo tea. Na ufa pena. Tele upu matala na tuela lafo fo i le ngata fo i atiau. Al te mai tai pare mia, al fo fonga whetalai. What to e contempt of parliament for? Ia, ai wo manatu asia. O la honga i mo nei temi. Ia. Sai e meri whamsinonga e hawa fo whamsinonga malana whaiunga. Ina toi mai o lea. O lo i lava au lape a tiro atu lava o me taunto fatu langa pe to fsiringia. A fa pe se mea fatu langa atu e tawena mo le file mu. Fai me mo le file mu ma sa tonu le tau. A o lava ai ma lau tilo ia na le atua na te sila fia me uma ma fai unga o fai. Tatou lava o tangata uma fo i le ato toa. E lei fo i se anga tonu e sa o tangata i lona manatu. Ai lava ai ma lau tilo le teimine nei. Ia, ola iaina iaso se i tiro le fo i fai. Mali. Ia, una i tu langa le vafa whenga iai ma le tau singo le mamalu ma le tau a loa o le parliament. Ia, una fai e leo sesi tala i sesi teim. Ia, le teimi neo le ale i unga o sau le fionga le whamsino o te teritonu molo o nganga wha alo alo le fai unga na le whamsinonga. E atau nuu mai lo i fai to o le parliament. O inala. Fai ele fai unga le fonga whetalai. Masui malu umo le parliament. Ia malo ngang whala. Ma lo whaptai lo whiraka lo mala ufionga i le minister o I was a former speaker of the house. E le reivaenga o le afiafio no wa tātara no whala wei tele wa le upo moni. E moni lau sau noanga i le mātou foi mai tau atu. Whaapolo mamao mātunu ui whafo. Ai meise foi o whale whaasala lau. Ia, ele vaku ngo ka whaasara lau nga foi ua sori kula fongo kakaka ngei mai le unga ar whamasinonga. Ia a le vo la koe whaasara lau aku. Ua koe sui mai foi e le whamasinonga. Ua koe whahai. O le winga o lantatala. O lea na found guilty. Ia e vainga lau tele a mātou nei peo na whaatu foi o le te sau noina foi e lau fionga. Ia, a whaake ala o e malengu uonga wa e guilty. Pe whaake o e mase mea o na ua whaile fufuanga a le fo ua koe sau foi whamai. Ia koe wha e kama, ai wha e guilty.
O nai vaenga na pe yo, o le mau te mai tau atu e mātou. O le ango ngumi ai fo i mama fau ngala ntou, ia wata leiloa. A wai alu afa mai, o le foi tate tau vava ai wai esta mai taimi foi no utilo ia uia. O le utilo atu o le highlight mai pui fafa o le fa vai fa mai. Ua sue atu e te tau lava ona atoa sui e 5 markas. Ia i to tonu al Parliamentary ona o fofonga nei o i tu malo, nao o le fesili. O fesa i ele fafa lea i le kaimi ngā la saungi i le whake anga. Fatua i foi, ona na peisa i foi fuanga al Parliamentary la tau, o fea ngangungumi i le fafa lea. A le fatu ato e lau walunga mai le taimile nei. O le winga le nā foi lele ua e peo upo le tusi foi lele ua pe ua fele ea ke riso. Tu nou le suafa o le tātou wali. I tūlanga foi lele le mātou vava ai atu. Ia le foi lala ato e whaile nei mea. E koi kiki foi iau ta whapea. Ia walanga e mana tua foi te sila fiala u whionga minister. O la ia tātou lala tau warka māloa i ike. E saolanga i ike o purele ike. E toi titi au ta i ite atu i nei mea. E pe ia o lai koe kau whelau toa ia le whamasinonga ia tulou foi whamasingo. I feliu liua inga o nei mata upu whapea. O le vaenga lo na lua e wha umatua i sa whaasoa i le mata upu lea. O popo lenga ma popo enga. Ina ne i whaasili ya e le si pule i le tau mua tutusa leo le tau tawhatolu. O le vaenga lea le maute popo whala ma tapua i atu. E musu lava i le kua inga mea lea uma enga. Ua ku kasi mai loa le si vaenga. Ia ai pe ua i tūlanga whapena a walanga o le manino a ia le ngā ruru e whaatasi o poutu toa nei e tolu. E whau kūra fongo le si vaenga. Ai whaamamalu kūra fongo le si vaenga. Ai pule anga le si vaenga. E vai. I tūlanga whapena e pe o le mena lea wakau ngenge fuai malaka tiano ia ma le tiano or koa kere. Ua le iloa e po fere me tonu. O le whailala ato e whae a le winga la walanga ieitua o patatua pe ona e saunoa. Ngā mangingo a yurungalu. E ia inga o le whaate anga lea rua kausanga. Tasi la nei o ia inga. E le to e whai tala leanga. Le ngana whawhai ngofie. E le koe kau whai. I whai ngā Parliamentary. Ia tate le tau whai atu ta i talanga. E peon tate tau le apoa tele le tūlanga. A o le vai asonga ki angei. Sa au whalongolongo fo ima o mai tau atu. I le setasi o whaatala noanga le. Sunga fo i le tuila epa. Kua mangingo al whaingo upuia. E sili aku leo mai whakalangoanga i e whaita i tasia ia. Nai lo pepelo lai whai kai boka fongo. Mangingo i o upuia. Ia. E na ona whapena atu. Ia ai whainga le e whai fo i na o mea e whaatupui nai le whelau toa inga ia maakiria ia fo i ona whetongi ia i whaasoio tua oi ia vaenga o supporters. Ia ona o tua inga i unga whapene. Ia e uio lea. Tātou tāwanga tasi e peo na e saunoa lau whionga le minister po lau whionga fo i le suitaitai. Ia i le mea ua ta oto i aile i unga fo ua iai ia. So fina ngalo lau whionga le minister. Ia, o te loa siata e le whaingo fiel mta upu tūlai mere nei aso. Nanga e whai o le whetuna inga o fina ngalo manatu malangona. A le tamu whai fo i wha whetuna i ma le mea usau no i e wha msinonga. No manatu lava leo au ia. O le a moe le toa. Tātou moe manatu natu ma moe alala o tae o ena ia. Rango le e fou le mata upu. Maona fo ia inga wa mai ele to fa le fionga le li fam sino. E malama le tae o ena. Ia, o maua fo i manatu. Ia, paula vale lo manatu pe le mele te sauno manino mai e lau. O le tatianga o pule ta fatolu i e tolu. Ia manino. Ma e le i fa pefo ina fa tae lunga pe fau i le ea le fa i unga na fai. A foi pena watu lape o ia lau o lau tala le na fai atu. E le i fai e le pale mene mua se aso. Ai tu ia le up, se ia iai se aso. O le tari le mena asiata. E ma fai na tau o le vai aso. Ma sina, tausanga, ma me uma vapena. E fua i tapu ma ia inga o le whasalanga le la fai. Ia watu fo vamsino, ngai sauno mal vamsino. Fai se taimi. Ia na foi mai foi la ia. Fai le taimi. Ia le fo te watu.
Ai whape mai. E le tari le taimi. O le tali la. Toi whaise si taimi po lale ai e inga. O le tu ngā o le upu le awa sao no iai. O wha maonia le mawhau ma le mi ngā o le Parliamentary. Wha maongia le mawhau ma le mi ngā o i le whamsinonga. O mea tu wata i e lua. O te le lola po ai le tangata a soli tu la fono nei. Ia ona wha sa o loto lea. A o whele tangata a soli ia ona whaile ia i o whai um. Ui o lea seata o lo lea langona, mole nei tein. O no lea tate tala noa o te le i ai i se winga tonu. A lewo mau atu lau sau noanga i le tūlanga lea whapea e te tauna a toa. Le lima sutasi o fofonga o le Parliament. E lusu lima lava fofonga whaile fono. E le whatalia se ilonga e a toa uma le lima sutasi o sui whatoa whaise fono o le Parliament. O lo lea langona. E a toa lol whainu me le whaile fono poto sa o le Parliament ma palu polu tofia whaile fono. Ui o lea. O le ata ngona mo le nei teim. Se tato matei tu. Tato no nofo ma fau leipo fele anga i aile tūlanga le whamoe mo ia. Ona toi whaifo ila i o tūlanga masani. Paula valeo lau. Whala ei au. Ia tausi pea le vafea lo lai. Whamsinonga Parliamentary ma le pulenga malo. Ina i manino ma mala malama le lei tūlanga i o le whatinonga o matafa i oi whatino. Ina ia aua nei feso poa i pefe la vasai. Ia matula i mai lol tūlanga. O le alime tupu. Le mautonu lo mare tunu. Ia, ai mori atu whaftai tele sa moi lau whafunga mai le nei tūla o le fiafi. Whaftai atu foi a siata whamaruru. Sasea foi mua tawa noa. O ia. Ai ua tā wheloi. Ua tā wheloi foi ni news matau tia o nei fiafi. Eo e le ngata foi o sa tātou whatalitali tūlanga. O isi wha moe moenga o le taupuri nei. Ia risi foi wha moe moenga i le toru foi leo lau makoi. Nga le voi talia le whamsinonga le ale au wise men na toto. Ia po whefol me la tau nuu, ia. Ia whapena se langona sa moa i lau whafonga mai. E tu la le fiafi malu a vei whale foi le fina ngalo. Se upu o la vale pe le tau tamari i aso aswatu vai malu i poenga. O talo ina ia mo pel tato o tunu, sa monei ma tunu mao. Ia le nofo file mu, nofo whalfani. Ia ma le nofo whetausia i pea ina ia ua nei langa upu ia petu la i fo i eise whetena inga mani manatu le tala whea ngai tupu ni mea tātou tele manaumia. Ia nei tu la le fiafi mori atu le ngang whaftai tele i lau tō whasiata me se foi le fionga ngā whtasi a foi mono ma le tātou televise whasara lau. Ia whaftai tele ono tūlanga o tāpol kalame. Tele peititi tātou whelonga nai pea ai manuia tele nei a fiafi Samoa. Au tāpoi mai, a me se foi whaiva ngā luenga lo tutoire nei aso. Tātou whesira whai foi se tai o malama o mua. Ai whasoi foia mai manuia. Ia, malo whaaftai lau whioga i le minista. Ia, o le suitei tai foi e tusa o le tāwanoa. Ia, me se foi o le whaamarinongo ni so vaenga. Ia, ua foi le lausi la fia le mamaru lau tele o le antunu. Mori foi whaamalo ma le whaaftai tele le tautua i tono so tātou matunu. Ave ai. Ia, awa foi ia le tautua malo. Ia, ma le rumana i manuia so tātou tunu. Mo le toro whaanga mo le nei fiafi. Ia, ngata i leo so tātou tunu o Samoa. To e whetapa i foi se aso o mua. Ia, ngata i leo nisi foi o totonga. Ai mo le nei fiafi. Alofa te lea tu, whasoi foina. Soi fo mai manuia. Haftai. Ia, o le na ua mai ale. Whaatala noanga ma le fionga i le minista whaatoanga mwhainga whaiva. O le teitei fono le whaatua tua i le tua sa mo ua tasi. Ia, o le fo isa avea ma fufonga whetalai o le Maota mo ni tausanga. Ia, pese furu ea kausanga o avea le sunga i Laaulialemalietoa ma fufonga whetalai. E fi wale timu e le mawhai o na mangalo ai ia le sami o le winga o le tala. Ia, e whaamanino ma whaamalama ia mata upu. Ia ai a fili harka ngaka ia will already make longer mind. Mai whawhawhingi. Will already make longer mind e langa decision e talia ma le talia.
ia o lau lava le nā filifilinga sa o loto. Ioi, o lou fo i manatu ma lou langona, fa mai kala Yesu, o manatu, e le o manatu ia. Ioi, o fo i manatu, ia e le o lou finangalo lea. Le nā, ma lo fo i le totele, mai se nisi o outou o lo tusi mai nisi o whaafisili, ma nisi o vaenga. Ia, e mafuanga na la iona le talia o ina le whaalewa nisi o fesili. Ai mai se atu langa i le vaalele ma malanga mai saina. Ia o le ana tali a toa ele. O ngai la vea mai ako ia tali o tau fesili. Ia i le saunoanga manino a le fionga le menista po o le sunga Laaulialemalietoa. E pei foi la o le si o nisi o vai a kuingisi ngai whaafisili mai pe whaafisili le menista whaamole pe ai sea lava ua le stalai lalo o le suafosiona fine. Nga isi fisilinga o vai a kuai. Ia, ale wakali le mingiska mua e pule mai lava le travel focus ia sainga ile kampangi sa mua o le malanga kuma oki private lua e re amba se fa ko inga fu ile ko inga step up le kai milea ia e pe ya o e wo ke lo ai o ele te fai fesidi mai e fai foi saufanga io le winga la utala a faingi kari malo lo ainga ma me ke loe ke fia la walunga ma e fia ke kele ai e ke kango haya mai ia kanga ka fu ie o next door o mai kadi fatway se it's a simple la le wingola la wa kalima ia wa kamala malama fu le wingola tala a fainga u karinga malo ai o mai tanga talo ia tele mana o uma enga nga o folfolanga ai o mai kanga o saka ile falifua e mafaina e tu fawina i lau next door e fainga ku fawinga i lau next door e fainga ku fawinga in kanga o lai fai mai ele i ready ia le o kango e fala utele e to le winga o la tala ina ia manino mamala e ke kango a oe ku u ia i sesi e ke iloa ke fa ko koinga it's a private matter kango ala oe ku ulele iai a mai fa pe ele ai ia vai e uia le la kango e ao uma mai le au kuka ai sau oe lea le kamalea lo wakari ilea sau i va ai me ia langa ke iloa me la ku ore kui e ke iloa me la ku ore sa e ke iloa me la fa ile ofi e ke ro uma ioi walanga a uma e ta uvalea ona le ta uvalea la io kanga ka ia au mai ai matua ta uvalea a ule nei e tautala i luma whaapea mo uaru fola solo. Ma vai. Ia ora mafu angala na lea la iona mo to tele niso i la tou nana whaafesiri mai whaapenga. Ia nganga kali ai la fionga mingiska. Ia sisi vaenga oi o matangi. Ia ole a whaatatai pe ia ole tala na whaie. Fofonga o ala taua e li o ina ua afe antu le aula male tufunga e whameli tala ni tamaloa. E na ona whaatatai palalaua. Ai matua ai vau pipi malie ma vai to lau ia o me nga lenga fai lungo ka ko por kalame e na ona fatata ai lungo por kalame au te lol antoanga ma de sini au tu o le afa manino ia i tu tonu o le Maota fono o le Parliamentary e ia longa kai au Tasi le na vaenga i le fo ia tūlanga ia nisi fo o tole sa i tatou fa soa me si fo i mana tua fo ia awana ingalo o tatou au nanga. O au nanga whaafasara lau, o lau ngaruenga. O au le media person. Ioi. Tatou fo ia. E lea yora mako whalea au nganga. Mako ke whesiringia vahenga uma. E whesiri ma tūlanga. Au fo ele po ia whaleono, au ele fo ile atu matangi ma tu po ele to tele whapea mai. E tatia le mera langa la oi fea. Ele po le TV1 ma TV3 ang yusi lai ngame. ele ya se ko mengi aku lunga fa penga ma fa ya ku au fai news al channel 9 mal fa fai news a pe mai please I want to see nga me se yo olanga la o le ai ele tatia mai per ma to pitola au ma to fo ya o nanga ia o le o nanga fa le fa sala lau laisengeinga ma restaurant fa tu la fon ia o tato por kalame fo yo por kalame te tawa ona su itonu le matole niu la fo e yaile fa to fala inga e fionga i minista ma e fo yo mai e tali e tato visiti la wa yaile fa monianga le tua ma fa to fala inga i la to te tali e visiti ioi o tele na ta te vai tu to tele ioi ia wa
ua tau overprotective fo i lesi taimi. Ia, maatili ai. Ona le tatou le sui tonu le mata o le niu. Ia ma fesili te tau ona. Ai malo whaafitai o le nā ua malama yurungalu i fo ilali tari tonunga. Ia. Ke ofo ai koe fesili se si le vahenga. Tatou tuli mata ia mai se fo ilali unga le ua iai. Ia. Whaile unga whaamasinonga. Na o whaasoanga o manatu mo fina ngalo. Ai ta oto ai whaamasinonga le unga le ua sau. Ia, o le ua whaaleo ngaina le fia. Lua tausanga. Ia tatou tuli au pu, walanga i peo na whaatu fo ile tala ia. Se e kele a e ile upu e. E whai i ele o. E whai e upu e whai ele o whale wha. Ia, me se fo le talonga fo ile le taunga ala palapa le tama o le antiongi e. Whamai a ia. E ke sao mai le a mouka. Ala fu e whaakali le a mokai. Ioi. E te sao mai le a mouta, ai whaatali le a motai. E whai fo i o le nā. A o le toe aso nei moa. O punga e whai ele o. Le ai o le tupu i whale wha. Ke hu wha pengisi ai o moa fui le laka i moko o kua le ai. Ioi. E wha penala suatanga o le vaatele. E ke sao mai le si piko. Ia ala whai whaakali le si piko. A o le unga anto o nei mea malava i lo utali tonunga ma se vaivainga o le proklame a le tautai ae ma le Blue TV. Kako maua le whealofangi ma le wheo e ai. Iyo. Ahe ia whaalia lava le mea tonu. Ia ma le mea kauanga ka oko iai a wao nei. E whaala va ai ma whaala fu ai. Ia tatu sa ili ngā malo mo atai au. E whapenga. A kako sapa sui la i le kaimirengei. O ka ilo la i le pi o le lia le la iai. Pe kukusa ma le pi e le lumanga. La le winga o le tala. La le winga o le tala. A whai o le whainga lea o le kuusa o le kuu wavangoa fo ile le ma le tuu whawina fo i o tangata la tau te tawhili sau noa la wa ala ua la tau mauti noa. Pe soli a kula fongo na mauka fongo. O lai wha malu mai ia kait wha masingonga i suru whanga ia ima laku masao mai. Walanga e nana ufa iatu. These are the key cases, o cases ngai. O ti nei ma whai tutoa. Mo le a nga i luma o isi sui uma le la au ko va aku le parmengi. E ke le lopo o ele te tala noa mai ma futa mai. Le lopo o ele si ko o vevela i ko ngole. Ioi. E le wha peo le wha vevela ngofoa. O le to o vevela. E lua menga ese. E le o ese wha vevela ngofoa le parmengi. O le to o vevela. O le winga o le name e asa. Ioi. E te alu e te sa ili malo. Ia awase manuia foi. Lo tato. Ia, whai ole ai tau tene i ore malolonga. La wha umatu pēna inisio tato update. Ia na tape reina le rei aso. I le rei fiafi. Ia o na tato po ai leo lo tato a fiafi le rei vaenga o le fiafi. Tato mo malolonga. Whai sau kofi. Mana ia inisio tato update. A foi mai. Ia o na tau bonunga leo inisio vaenga whai o tato proklame. I le rei vaenga o le fiafi. Talofa lava Samoa. O le o tau mai I fale o loa le Tasi Market ni usila nei e tantou o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pei o fue ma to o launga. Tuinga matano o Bluwave. Ula fala, ula nifo titi furu mua whaapea ma nifo oti. Ma le ano anoa i nisi o mea tau lima ese te whiriwhiri mai ai. Mau fo ia tantou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia. Ula mawhee. Whaapea talo ulu mawhai. I se tau o whietele. Malau nei lole numero o lo o ilunga mo nisi o whaamatalanga. Le Tasi Market, le tali o lomana. Now that is beautiful. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful.
Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taibura wajile ua joy lumiru chona afale o le itula e ono i le tautua whaawau alau Blue TV po o le ngalu moana TV le reivanga o le afiafi i le proklame whai o le reaso tauta ia e barabruia. Ia, nala ua mawatu le na vaenga i tu saifo i o le tātou whaatalitalanoanga ma le sunga i le Laaulialemalietoa Polataivao le minista o ta oto fo i pāngati o le tautianga. Nisi o tātou update mai Samoa o le toe filifili ai foi o le setasi o tamali i longa foi o le tātou lakapi e le oropeleki e avea o se whaia o ngā lango mo le tūlanga o le puipuinga defense coach ia mo le vaenga le leinga i tua le sunga ia tana umanga e awa foi le tāpena tua se o tātou au tele le manu Samoa ia ele ngata o lātou tāpirusanga o le Pacific Cup ia ai whapea foi tāpirusanga foi le malatou tua i le Northern Hemisphere. Ia, ma faa tāpena tuai mō le ipu o le lalolangi. Mara tuar sunga ia tana umanga. Se tasi o senta, tau taua malongolongo a o le ulu wa i Samoa fo ilea. Sa filifilia vea makape teni o le oropeleki ni tau sanga ua tuana iatu. Ia, ele toi tau fesiringia le to mai maanga va a fo i o le uso ia tana umanga. Se o le mawari i po ua makai ia tana umanga. Ia a fai fo le ma wel te lo tatou lungo proklame manisi fo ainga ma feoi. Ia ona fai lo mai la ia lea. Ia o le to e vala ulia. Now o le tatou na to tsi sila mai no tatou screen la tu na tu wai fo linga o tatou coaches o le manu Samoa e fai la ukala le update lea. Ko kiki ali e ready lo tatou. Ia le na to tsi sila mai ai. Kasi lua kolu fa lima ongo. Ko ongo o ata umai e tau te sira mai ai lunga. O ata umai o whaia o ngal tātou au. Ioi, le ua tau sira mai. Ia o le fionga ia mapusua se ilala mapusua. Po vavasa mana ia. Se ilala mapusua o ia o le whaia o ngā whaururu. Ia nala iei ma tātou whaia o ngā assistant coach. O ngā wha solo mai lo le ilalo isi o tātou whaia o ngā. Pe nā fuufifilia sunga tusi pisi. Ia tana umanga la leisi. Ia ma fa solo tuai. We ko hongo eli ia ka ko faia onga. E ese le tātou head coach, ese le assistant coach, e ele tātou forward coach, e ele tātou scrum coach, e ele tātou backline coach, e ele tātou defense coach. Ia. Talo sia ia. Ioi. Talo sia ia. Fa longo. Thank you very much. So tanga. Ia male to tele o to faftai tele lava so sorry mai. Ia ole o te lopo whaalongo te lope whaalongo mai sango nge walanga i whaalongo i sangone i whaalongo si umu ia manisi o suafa whapena ia o le tō whapo le sunga ia whaalongo tana umanga le ala u toi whiriwhilia so i le tali tununga te tau o na matua mana ia se tā penanga fo ia le tātou au to telefo inisi o tama whanau mai le moana Pasifika le au fo i le tātou moana Pasifika le fo ua auto va atu ia manisi o ena ta alo mo o peleki matula ka fa pena fa aftai Johnny fina mo to le saf so soni mai e tu sai o le sofa matai mo le fo lo fanga sunga ia fa suanga limit o le fo le mafuta mai fo ro por clame now le sita to wa update ma wale contract le sunga ia va a fa ese apelu Maliko, kako superstar, mana kuar kako player le na alu le meo le player foi le of the year ya me se foi o talo tau sanga me se foi tato dream team foi le ale la lolangi. Ya tala fia le wa sainina lana kon kala ke foi le Ifarani. Le tau te sila mai foi. Ya vi ela ka le le tua. O vai ku kuskusinga, se fa kula ukala le. Ai ma o tamal matangi. O le sunga ia va'afau ese ia o se tamata alo mai le kalapo le te patasi mai ia le ipata i loto i pu'e ia le ipata
se fifianga foi lo sunga fa onga sunga fa fenga ia malo se fo male la to foi au ai wo ka vai ko foi I tu singa ni se to tele a se vongi so fale o ngusi pepa ma fa be mai fa mai la kala la au mai fa mai e ka kaunga maka I kuinga fo I tatou tamata alo me o le fa mai o konkala ke fo I au mawalalo e fa mai o au mawalalo ya lo winga o lanta tala se o lota loto ia fa fitaitele I le tua io le anga so ifuanga ngai ma so se savalinga e ka kaunga a maka mai lalo o ngai fai ure runga ai awange e a maka mai lunga ai fai uru paka ku pe ke pasa saila io ai mo ila to fo ie o lo ie le manantu le nau to vai tu foi tu singa male au fa hari manga fa mai mausi ka mai kiki le alue tu lo o pu ya le te fai tu ela utala mai mau pe anga fa pe o se kala pu merkasi premier fo ngale po se a falangi ai fa mai ele o le second level e le third level e sa o ele ngangor finge sa vai so what o la ua maua le avanoa e malangai ia ele rope avatu ele ngakala ai uma enga ia ua wa tu la I mai le tulanga la wa lunga e bese e pisa ka ko vai ku nga wa se e falangi au ke le falangi ka malo e bese fo famluanga o le unga o nei me uma ele nga to lo to tua malo o malie sa mo fo ile to tua ia te lo fo e nga va ma fo ile le tali I po le uso fo ia I tamir sanga te to fitu se mo fo se taimi ta to tala ta longa on ta palo se finanga lo fionga fia onga fionga muli nga teli Brian Lima pe e ono maua mai pea se ava noa o le sunga ava fau ese maliko po a peru maliko ia I vai fo I o tabiru sanga le tatou te to fitu pe ato e whaanga solo e tusa I o lana contract le ua sainia masitasi o aulukapi mai falani ai atea o momo onga ia whaalupe o ele nau mati I so se matua lava so se makua lava e na ia maua nai ava noa nei ia ele ngata le tautua tunu tautua malo ai ia mau ai se lengi ma se lumanga o le upu sa o le upu tautino lena e tausi ai ainga ma tautua ai ainga ia congratulations tamo na matangi ia me se fo osiona walenga le levar fa ponga ka malo o kai amu ia fo ia o ia le vala au fa finge va maliko ka fia fa ia o amu ia fo isi ona fale tua ia o le ua maua le avanoa ia vai lai manguia ia o le ua tu va atu ai malo lava I le sa ili malo ia o te lo fo I ona maua ni avanoa mo nisi fo I o tama whanau ai mai se ia o tatou le fai loa mai ko kele ia o le sangonge ia le to fa alongo ia denga ia o tamo le ala taua e le ai la e ma e seki la ka ko mang samo ala ngale ala o ai kama sa io pa ia wale fiole ai ngo samo le oi ia alo le lo bayava ia be se fo io lo mitua fare se fu lo le ati tongia ia me se le mamalu le ala taua io ma lo la fo fa tai tatou por kala me se o tole ma futa mai ia ma le tatou tala o to muli o le nei fiafi tau wonu ngai le por kala me o le fili ai lea o le sunga il fa fianga ia to outa aloli e avea ma faaululunga apostolo ole ekalesia worship center e totonu o Samoa ma le lalolangi atoa Bara tua o hosuia le fono le taibile rei le ngata fo I ngā soroina o le koneferenisi le metutisi a o lo suia fo I le fono tele ma le fono au ale kalesia worship center I Samoa ma le lalolangi atoa faia I Samoa le alau tau sila mai ai e le ngata ua filifilia le sunga le whawhengai ngai ato outa o le tai au manku e lua o ngā kofinga I mo whaau ule teimi tasi o le avea I o ia ma tai au Matoe appointed as an apostle. Bara tua fo, ia o le vaenga lea sa tauli maina mai matua I matangi olo matai mai ia le fionga le apostolo sunga ia Viliamu mafoi. Ia le lewa ona wha na vaina I le tua ana ngā ruenga. Ia e tu sai fo olona vala awina. Ia e sui tūlanga mai ai ia le sunga I le whawhiangainga le wawea ma apostolo touta
aloli ia me so falitua ia congratulations for ia ila tou malava o loo ia ile au nanga ai me se fo i o le tapu inga fa Kerisiano le worship center i Samoa ma le langi atoa o le upa u se toa ai toe dula i se toa e fa wau le ngā ruenga a le toa. Fa mawina le ngā fa te tele tātou sponsors e meisio le tātou major sponsors ia le Tasi Market e ngā te leo le tātou Tasi Pacifica Cafe mori fa malo ma le fa te tele tu sai o le lango suaina o le tātou programe. Lea ua tō ai tau nuu tātou talo na air freight mai tātou tangatalo mai Samoa. Le fo to ai tau nuu mai i laufanua o Aotearoa tau mai le unanga le Victory Shippings. Le ua tufa ma maua i tono o tātou whaleoloa le Tasi Market le ngata West Auckland e a o le tātou whaleoloa i papukura whapele tātou whaleoloa i GI. Ia, tala le tātou whalainga le Tasi Pasifika mai le asolulu i le sfutasi le taiao i le ono i le afiafi se i o atulava i le aso toona i ma le aso sa. Maua fo i tūlanga i toona i pe awha peanga e usu le loku ova se mei le aso koa ngai. Io e ala e usu le loku o kuai ai le ai se toona i na whai o le ainga. Nga o nga e ku ua whaasa ono le tātou Tasi Pasifika i nā GI. Pacific 40 pare talo fa voucher fa te tele le fioga le pepe ma le faletua i falute ai miso le unanga fa tau sau talo fa voucher pepa tala oloa ia e so ni ai tātou ai nga o lo i Samoa le ngata le motu i polu a o le moteli sala fai ColourShop se matafele au unanga tau vali ia ngata fo ile o le Maota Samoa service station se vai tele fa te tele du sai o le unanga service lo ta vale ia me se fo le utu fo le uku fu ai kokongi e utu lo sa ia ai siaki ma service lo ta vale a o fa tali mo le uku ina lo sa ia ina ile tatou Maota Samoa service station se vai tele ia a mulista la le vanga o la fiafi to e fa leo le nganga fa te tele wo ma paanga ia ma tatou ainga e fia fo ile ainga Bluwave o to uma wa like o ni ngalo lo tango e likely tanto page pe fa pe ngalo maka ma fai kala mai ke io ya fa maru lua tunga yuli ma le tato vai ngai nai Brisbane to titi ya ona failo apa au tato Tasi Market o time nei le nga o savalia e failo apa au e mua ko vai fu le ku lo po kakala io ai me se fo o America mo ila tau o lo fa afisiri mai le ai na o New Zealand lava o lo iai mo le nei taimi ia a wompa nga mai le tatou proclame ma lo fa afte tele share le tatou proclame kango share ina ia manino fo inisio ilantou ia o le o maua mo le nei taimi anga le mai le tua tatou filo ila sonta yao tai ia tulo tu sefua ia me se fo o le o vai mo le atolo fa anga le pulenga le tatou Bluwave TV le fionga ka Tasi le fionga fo ia nai mate na nai me se fo tu Sarah mo utu malava e nga tai le fa tai fo le tatou unanga i Samoa to fa va aina forsa ia ma le fionga ya misa ma le tatou ova tu sai fo o le tutua fera ile so tai fa mangalo se manga o le tauta mali la foi fonga va tele se ata fa maru pio valiko mai le unanga le Bluwave TV ma le tatou tauta ya ele de fiafi alofa tele mo outou soifua mai manuia